Predviđanja slepe vidovnjakinje Baba Vange za 2021. godinu otkrivena su nakon što je ona predvidela 11. septembar i Brexit, uprkos umiranju godinama ranije. Izgubila je vid sa 12 godina i tvrdila je da je istovremeno postala svesna da joj je od Boga dat vrlo redak dar da vidi u budućnost. Znala je za raspad Sovjetskog saveza, napad 11. septembra 2001. godine, smrt princeze Dajane i Černobilsku katastrofu i rečeno je da je 85% njenih predviđanja bilo tačno. Neposredno pred smrt, u 85. godini 1996. godine, rekla je da će 2021. godina biti godina u kojoj će se naći lek za rak. Baba Vanga je tvrdila, početkom 21. veka čovečanstvo će se rešiti raka. Doći će dan kada će se rak povezati gvozdenim lancima. Ali stvari ne izgledaju dobro za predsjednika Donalda Trumpa dok odlazi iz Bele kuće, jer je Baba Vanga rekla da će očigledno patiti od misteriozne bolesti. Tvrdila je da će 45. potus postati bolestan od misteriozne bolesti koja će ga ostaviti gluvim i prouzrokovati traumu mozga. Njena divlja predviđanja također tvrde da će evropska ekonomija pasti. Pokušaj atentata na ruskog predsjednika Vladimira Putina izvršit će neko iz njegove zemlje, a islamski ekstremisti će izvesti napad u Evropi. Za nju se tvrdi da je govorila: ekstremisti će upotrebiti arsenal hemijskog oružja protiv Evropljana. Baba Vanga je dodala: sve će pasti od puno kataklizmi i velikih katastrofa. Svet ljudi će se promeniti. Doći će teška vremena. Ljudi će biti podeljeni po svojoj veri. Svedoci smo razornih događaja koji će promeniti sudbinu čovečanstva. Čini se da je Bugarka ipak imala neke zabavne stvari, o kojima nam je govorila. Kaže kako se zaustavlja proizvodnja benzina, vozovi će leteti, koristit će sunčevu svetlost. Njeno najbizarnije predviđanje je da će 2021. godine zmaj zavladati planetom. Za nju se tvrdi da je rekla: snažni zmaj će zauzeti čovečanstvo, 3 velikana će se ujediniti, neki ljudi će imati crveni novac. Vidim brojeve, 100, 5 i mnogo nula. Čini se da njene reči ne treba shvatiti previše bukvalno. Tumači pretpostavljaju da je zmaj Kina. 3 giganta bi mogle biti Rusija, Indija i Kina, a novac bi mogle biti novčanice od 100 juana i 5000 rubalja, koje su obe crvene boje. Također misli da ćemo u narednih 200 godina uspostaviti kontakt sa vanzemaljcima. Ona je predvidela: život u kosmosu će biti otkriven odjednom. Će biti jasno kako se život na Zemlji prvi put pojavio. Dodajući, ljudi će stupiti u kontakt sa svojom duhovnom braćom i sestrama iz drugih svetova. Sve će vreme pokazati da li je baba bila u pravu.